basi akagabo kavayo gasatira Philippe. Mbibutse Philippe akiri umwana muto yigeze gutabarwa na se wa Agus bamufashe. Tania Naran Saida. Witwa nde harya? Philippe. Nitwa Philippe. Umugabo bamubabaje. Akagabo kariya no karatuje. Ibintu byako kabikora kitonze. Usisukunebe. Hajya uturuka mu kihe giturage? Tutuleya. Nduruka mu giturage cya Tutuleya. Tutuleya. Uturuka mu giturage cya Tutuleya. Aonia ibune. Wa mugabo we rero buri gihe wakundaga kutubwira yuko udushigikiye muri uru rugendo twatangiye. Movimento Sira. Maibe. Ariko mu bigaragara birasa naho watubeshaga. Kunyese Emanekalai. Uyu mugabo uri muri iyi foto uramuzi? Uyu bamwereka ifoto. Philippe kwitegereza ifoto agira ubwoba. Bamuvumbuye. Philippe kiri muto yigeze gutabarwa na se wa Agus. Ariwe bitaga Dede. Mubyibuke neza. We mumufate mu mutware. Haguruka sha. Itaatu truca plano. Molok atu ataka cidade. Duhindure umupangu mbere yuko twataka mu muji. Ihasuku idanebe. Mureke duhindure umupangu mbere yuko twataka mu muji. Umva amagambo y'umugabo kandi mukumve neza. Presidia Itania. Reka tumanze twishure aba basirikari Visita. kuba baradusuye mu giturage cy'iwacu. Natwe reka tubasure mu giturage cy'iwabo. Umva amagambo y'umugabo ati mbere yuko tugaba ibitero ngo tubigabe mu muji, reka natwe tumanze twishure bano basirikari kubera ko bigeze kudusura mu giturage cy'iwacu. Reka natwe tugende tubasure. Philippe bamukurayo. Umugabo avayo. Tuza sha tuza wa musirikari we. Tora kagabo. Ya wadatawe. Akagabo kari hano nakagome. Imyaka imaze kwisunika ari myinshi. Ndibyatinze sasa reka tuvuye tugarutse hano. Banyak pengungsi mengira kita yang membumi hanguskan kampung mereka. Abantu bahunze ni benshi cyane kandi ikintu kibabaje bavuye mu byabo barakariye twebwe abasirikari ba leta kubera ko batwibesheho. Bazi neza yuko ari twe twabatwikiye kubera ko ababatwikiye bari bambaye imyenda ngiya gisirikare. Segera mengendalikan opini. Tugomba gukora ibishoboka byose ibintu tukabisubiza mu buryo. Abaturage sasa batangiye guhunga ni benshi ndetse batangiye kurakarira ingabo za leta. Bari kwibwira yuko aribo babatwikiye ndetse bakabakura no mu byabo. Ababatatse abakoze ibyo byose ngo bari bambaye imyenda ya gisirikare. Abaturage bari guhunga ni benshi. Ni benshi. Memang tidak semuanya berpihak pada kita. Bahkan ada yang satu keluarga. Ibaze ko hagati muri bano baturage ubwabo muri imiryango harimo abantu bafitanye amakimbirane. Bamwe bari kwemeza yuko ari ingabo za leta, abandi bakabihakana. Mwitonde mwirinde. Ada yang tidak menyukai kita. Umusore nawe arabyumva. Abaturage bari hano baturutse kure bagiye baratwikigwa. Bamwe barakaye bavuga yuko ari ingabo za leta. Umusore ageze guca sasa abona ari ufite icyuma. Agiye kugitera umusirikari, umusore ahita mufata. We mubareke musubire inyuma. Aba bose nibo babikoze, nibo badutwikiye. Abaturage bari hano sasa barasa naho bibeshe ku ngabo za leta. Bazi neza yuko ababatatse ngari ingabo za leta kubera ko ababatatse bari bambaye imyenda ya gisirikari. Izin komandan, laporkan. Nyakuba mumbereze uruhusha mbahereza amakuru agezweho. Pro integrasi di Timur Laut sedang diserang. Hari igiturage gikomeye cyane cyatatswe n'umwanzi, igiturage cyatwitswe. Mva magambo Dari poster dekat. We akakanye muhite mwohereza ikipe y'ubutabazi mufate ikigo cya gisirikare cyegereye ico giturage aba ari cyo mwoherezayo. Komandan, Nyakuba unyihanganire. Timur Laut sedang bertahan dari serangan. Ibigo byose bya gisirikare bikikije ico giturage biri hafi byagombaga kuja gutanga umusada nabyo byatatswe. Dan besar itu kelompok biru. Raporo dufite muri kano kanya nuko abatatse ibigo bya gisirikare ari groupe ya Milo. Dan musuh. Sementara platoon 2 perlu waktu. Kandi urabona platoon ya mbere n'iya kabiri nazo ziri kure. Ndabwo ziri hano hafi. Ni ikibazo gikomeye cyane. Dan mengorbankan satu pasukan. Urumva gutinyuka kuja gutabara ubuzima bw'abaturage tutari twatabara abasirikare bagenzi bacu. Bukan tindakan bijak, komandan. Nabwo byaba ari igitekerezo cyiza.
umusore arabyumva. Ikigo cya gisirikari cyari gikikije icyo giturage cyatatswe naco bacatatse ku buryo abasirikari batabona uburyo baje gutabara abaturage ndetse n'abaturage ntabwo babona uko bapfa kwikiza n'ibintu byateguwe. Umusore arabyumva, ni Special Force Commando. Anaknya yang ingin mengikuti jejaknya. Umusore rero sasa atangira kwibuka mugenzi we ari kumubwira ngo ese ushaka gukurikiza inzozi za so ukazapfira ku rugamba ugapfa nk'indwari. Sebagai pahlawan. Ushaka kuzapfa nk'indwari. Arabyibuka. Umusore aramanza ariyumvira. Komando bisa menanganinya. Nyakubahwa Special Force niraza kwita kuri kino kibazo. Kamu yakin? Uravugisha ukuri? Yego nyakubahwa. Tahan serangan agar pasukan bisa mundur Turaza gukora ibishoboka byose umwanzi tumufate tumushire hasi. secara bertahap. Ndetse turaza gutabara abasirikari bagenzi bacu bakiriyo bakiri kurwana. Afanda arabyumva. Tubabarira uduhereza uburenganzira. Ikigo cya gisirikari ngo cyazengurutswe. Di pasukan terakhir yang meninggalkan daerah operasi. Kandi urabizi nitwe abasirikari ba nyuma batojwe bagomba kujaho byakomeye. Tugomba kujayo. Special Force. Kan heli untuk tim Agus. We muhite mutegura indege kano kanya. Ibyo uyu mwana avuze niko bigomba kugenda. Bivuze ko bagomba kugenda bakajya gutabara ikigo cya gisirikari cyazengurutswe. Ada. Mukomeze mube maso. Batasan. Turaza kubonana ku mupaka. Amahirwe masa. Yego nyakubahwa ndibyatinze. Special Force ni batanu babi cyane. Aba n'abakomando bajaho abandi bananiwe. Dore abana ngo baramanuka kuri kintu narebe. Izi ni za filime z'ubwanji banyita mudasobwa mugasobanuye ko number 1 gwe. Ndi mubi mbabeshe. Abasirikari sasa bari kuza babona igiturage cyatwitswe. Abagitwitse ngo bari bambaye imyenda neza isa n'iya gisirikari ku buryo abaturage bari batuye hano bamwe bagize ngo ni ingabo z'igihugu, nyamara siko bimeze. Ni haduyi, ni umwanzi. Ndibyatinze Kayijuguru yaraje iralandinga kuri indege igiye hasi yitonze babyita kurandinga. Nzabasobanurira mbigisha icyongereza. Dore abana ntabwo bisaba ngo indege igere hasi. Reka uwo mwanya ndawo bafite. Bahita bamanuka ndani y'amashambani mu mashamba rwagati mu misozi. Reka nawe Fei kandi ngo turagukunda ngo fenga icyakubwira iki amavi. Turabana bakoresha icyo bita sign language. Sign language izi ni imvugo za gisirikari. Reka ngendo n'umusevire mugenzi wanyu tamubwira komeza imbere turagucungira. Wabibonye komeza imbere turaza kugukavalinga. Turabana binjiye mu giturage. Binjiye mu giturage bafite imbunda ziremeye bafite na sniper. Bageze hano basanga igiturage cyatwitswe. Inzira karengane ni nyinshi, imirambiri hasi ni myinshi. Bana bakomeza imbere. Special Force bajaho abandi bananiwe. Bagize gutya sasa Roni mukore bishoka byose muri bantu batekanye. Hari agace gatekanye. Sava hano haratekanye kadukomeza imbere. Bahita bakomeza imbere. Haduyi ndayo bari kubona aba bari bahereye mu baturage bashaka kumanza gutabara abaturage. Bageze hano basanga haduyi nda uhari. Haraho binjiye. Ubinjiye. Handu binjiye sasa birasa na urusengero rwo mu giturage muhita mubibona. Nitwo rwonyine rwasigaye ruhagaze. Musore ageze hano imbere sasa kwitegereza. Rebye guca ni Dos. Yitegereje imbere dore ngarabona Philippe bamukase bamushize hasi. Iyi ni kiliziya we. Desa ini. Hajya iki giturage wambwiye ngo bacita ngwiki? Bacita Tutulia. Musore yarababaye. Tutulia ni cyo giturage Philippe yaturukagamo. Philippe bamukase ijosi. Udatang ke desamu bukan seperti ini. Ntabwo nifuzaga kuzagusura ngo nsange bimeze guca mushuti.
kurikira unarebe. Se yigeze kumutabara, none dore bamukuye mu buzima. Kurikira unarebe. Ako kanya sasa abasirikari bakiri hano bumva moto. Bumva hari moto ziri kwerekera mu giturage. Bumva hari moto ziri kwerekera mu giturage. Bavayo bahita basohoka. Dore uburyo abantu bafata ibikoresho ariko bakomeza imbere. Bageze hano sasa kwitegereza imbere, umusore aramanza ashira imbunda inyuma. Ashize imbunda inyuma akuraho cya cyuma si yamusigiye, abaye yose cyane. Akagabo kareno abagabo bari hano sasa mu bigaragara nyuma yuko bari bamaze kwica abaturage, birasa naho bari baje gusahura do. Uyu yaramaze gusahura ingurube. Nimwe yabadatawe amukata ijosi Gasiya makaka ku gihugu. Yewe fight basirikari ku bene gihugu Gasiya. Babashira hasi mu minota mike cyane. Dukomeza imbere, matunda yiko mbere n'inshingano z'abasirikari kurinda abaturage n'ubusugire bw'igihugu. Reka dufatiraho sasa kuva tumaze kubona mu giturage bimeze guca, reka tugende tuze gutabara bagenzi bacu, tubone tujya kwinjira mu kigo cya gisirikari. Ikigo cya gisirikari kiri hano sasa, abasirikari barimo n'abasirikari basanzwe ariko nabo bari bazengurutswe. Ako kanya sasa dore bari hano ngo barabona backup, ubufasha buje nubwo aba special force commando. Baratandukanye cyane nubwo bose ari abasirikari, ariko umusirikari usanzwe n'umu special force ndana handi wabahuriza. Baratandukanye cyane, ibi ngubwenda bizi neza impamvu nuko ni special force. Abana bavayo bihuse cyane, izi ni za filime z'ubwenge. Dore abana special force bana ku kazi. Abasirikari basanzwe barasa naho bakubiswe. Dore uburyo bava kuri moto bageze hano do. Baya bageze guca babona hari abazengurutse bagenzi babo. Umwana vayo special force commandos on duty. Musirikari ku kazi Gasiya. Baya mu mutwe. Yewe data we sniper. Ndamtini fit bullet mutwe barawumena. Abana batanu batangiye gushira hasi, abari bazengurutse ikigo kizima. Ako kanya umwana yinjira imbere, komanda bahita bamubona n'imyenda bambara ibitandukanye. Umusore akimara kwinjira mu kigo bahise bamenya yuko ari komanda, afite iranka rya komanda, ni special force. Situasi bagaimana? Beni, mumbwira hano bimeze bite? Kita terkepung. Nyakubaho twazengurutswe mu bice byose. Justisi, dari 7 anggota 3 terluka. Abasore 7 bari hasi bakomeretse. Kami ada pengungsi. Ndetse hari n'imbunzi dufitemo imbere. Munisi mortir. Umugore ndetse n'umwana. Tapi senjatanya rusak. Batangira kumuhereza raporo y'uburyo byifashe. Arabibona. Aramanza bahereza ku mbunda afata sha. Ahanga ntabwo twaguma igihe kirekire. Kamu, we mwese mukurikire position ngiye kuberekezamo. Mwanyumvishe? Yego nyakubahwa, ibyo urakora byose turabikurikiza. Umwana atangira kuja hasi, nabo baramukurikira kama jeshi. Paya bullets. Dora masasu yewe datawe. Paya uyagiye kuraga itunda biranga rirabaturikana. Special force ababo barenzeho. Barenzeho. We zana machine gun cyamutanga umusada. Zana machine gun. Paya umva machine gun. Umva itandukaniro ry'imbunda. We zana machine gun. Umusore yarayisabye sasa. Umve neza. Paya RPG yewe datawe. Dore chikora imbunda zirarutanwa. Paya bullets masasu. Tugomba guhindura position. Sabanya kubaho. Mupate kava. Uyavayo yihuse cyane.
yihuse cyane. Dore abasirikare dore ibyo bari gukora. Bagira gutya baramanza barabasegura bategana igisasu. We witeguye? Roni Kavaringa tugiye gusubira inyuma. Paya wa mashini gana ni kuba Kavaringa, abandi bagiye gusubira inyuma bamaze gutega igisasu. Dore abasirikare aba ni special force, ibyo bakora barabizi. Yewe wari uri Kavaringa na wavayo basigaye itunda basizeho kimwe sasa kizana imyotsi. Komanda, umwana wanje aracyariyo, umwana wanje aracyari inyuma. Ugera byumva sasa. Beni mukomeze imbere ngiye kuzana umwana. Uyasubira inyuma, asubira mu masasu ngo umwana aracyari inyuma. Kandi hano barateze igisasu dore umwana ngaratangira gushakisha musirikare w'igihugu. Agize gucabona kana abonanda kana kari kitsimze we bose mu makirasi. Ubugabo ni bwinshi, utangira kwinjiramo imbere ubanza bugiye gusangamo dasi. Yo kumbe dasi dore handi umwana agaze musirikare w'igihugu. Jewe datawe, ibi nibyo nkunda kubabwira. Where you call home, they call home. Aho mwita mu kuzimu bo bahita mu rugo. Jo abagabo bavayo. Jewe paya Bullets gace kose baraguturukije. Special force ni batanu bonyine babikoze. Batanu bonyine. Ngaho genda sanga mama wawe. Amukuyeyo sanga mama wawe. Komana urakoze. Twihute. Bana bagaruka mu kazi. Bigikoresho. Sikia bunduki. Bana bari mu kazi. Kazu bamenyera. Yo bigeze ku gihugu nakuka kanyuma. Ndi byatinze. Aba bakimara gusoza misiyo dore abana ngo baravayo. We amaso yanyu mukomeza muyakoreshe imbunda kandi mbere. Basirikare akazi baragasoje. Misiyo irasa naho igenze neza. Dore ngo baravayo kuri kirunarebe. Batangira no kuganira. Felicitation nyakubahwa. Bas. Makasih ya. Kandi ndagushimira cyane. Kuri kirunarebe. Ni batanu. Special force iratandukanye ntukanayimenyere. Ntukigera ukora iryo kosa. Kwereka sasa ko bari gutaha. Kumbe ko bari gutaha. Jewe datawe, modoka y'imbere barayiturikije. Iyari yikurikiye nayo iramanzi ikora imbanuka nayija hasi. Ibi bimodoka sinzi kunda abaturage cyangwa abasivile bakunda kubyita. Niba babyitaho wajya babyitikira. Komenya atari ko babyita tu. Modoka ije hasi babyita tata ya gisirikare. Ije hasi paya. Abaje bari kuza baje bica ndamikino bapite. Mugaba kura igipanga. Ugenda nikigipanga turamuzi. Special force bari hasi. Uyu mugabo bamwiciye umwana ngwino hano. Bamwiciye umwana. Marcelo Godira. Amaraso ku maraso, blood for a blood. Jagwa gutema. Special force na kwepa. Nimwe kikaba kiramuhereza. Kich. Yabura gato. Fight. Jagwa dataw. Kigabao. Bara jikoma. Bara jikoma kisha down. Musore. Pak. Jagwa chamburi chuma. Yewu
byihuse cyane. Fight. Babiri. Ba. Biri. Fight. Kigabo kiramukoma. Iki kigabo mbibutse kigeze kurwana na se. Ikigabo kiramwirenza. Yo. Kimutamo. Kigabo kiramanza kimutamo. Agiye gufata icuma. Have. Tewe kiramutoneka. Punch. Akinaga ku ruhande. Kimaze kumutoneka. Mwana agira uca kure y'icuma. Fight. Iki cyuma yagisigiwe na se. Ikigabo kirakimutesha. Yo. Musore yarakubiswe. Halo terus line. Ndashaka kukubona ufite uburibwe burenze ndupfe gupfa. Umva amagambo y'ikigabo. Haguruka. Ndashaka kukubona ufite uburibwe burenze ndupfe gupfa. Maita tamal. Ngaho reka turwane vayo. Ngwino. Yawe. Chuma. Mutera. Biranga ikigabo kiramubaga. Yo. Kigabo kiri hano ni kibi. Kigeze guhangana na se. Yawe. Fight. Na warakibaga. Yawe. Tera kirakwepa. Fight. Bose barafatana. Achingiza mu kabako. Move. Yawe. Mbaba. Hanganye n'ikigabo. Sunika. Special force. Chuma kirakimutesha. Afata icyuma. Yawe datawe. Nimwe gasiya mu mutwe. Ibi byose barabyize mu myitozo biga. Ugahura na special force nguri kwikinisha. Ntabwo nabyemera. Musirikari w'igihugu. They live for nothing. Die for something. Where you call her, they call him. Baba onda nyungu bwite baharanira. Ariko ngo iyo bagiye gupfa, bapari ico bapiriye, bapiriye igihugu. Aho mwita mu kuzimu, bo bakunda kuhita mu rugo. Musore ndakindi yakoze, buri umusirikari n'inshingano ze kumanza kureba niba bagenzi be bameze neza ndetse n'umutekano we nawo n'ubwe umeze neza. Yaraje areba bagenzi be. Setelah evakuasi selesai, hancurkan. Baraza batangira gufata gukubitiriza urugendo. Kurikira unarebe. Ndarugamba rubura kajoriti. Baje ari 5, ndabona hatashe 3. Ndibyatinze bafatiyeho. Gusi hano hari baruwa yawe mfite. Umusore yafashe baruwa. Urakoze cyane. Sulit untuk menulis surat ini, A. Ati mfite uburibwe bukomeye cyane ndi kwandika iyi baruwa. Air mataku tak berhenti mengalir. Amarira ntabwo ari guhagarara gutemba. Kubera ko umwana wacu nari ngutwitiye. Dia pergi. Birasa naho yadusize yo. Hanya seperti mimpi buruk yang tak ingin. Ibintu birasa naho ari inzozi mbi kuri nje. Aku merindukan. Ndagukumbuye cyane mukunzi. Aku merasa begitu rapuh. Birasa naho ndabufasha mfite kubera ko utari iruhande rwanje. Sendiri. Kandi uzi ko n'umwana wacu amaze kudusiga. Aku tahu kau sedang berjuang di medan perang. Numvishe yuko uri kurwana uri mu murongo w'abanzi. Enggak padamu. Ariko ndewe ishema nawe kuba urwanira igihugu cyakubyaye. Kau pahlawanku. Uri indwari yanje. Tapi kumohon jaga dirimu baik. Ndakwinginze wiyiteho. Aku selalu menyertai. Kandi amasengesho yanje ahura kuri wowe. Ni ugukunda umugore wawe Evi
mwabagore mwe mwumvishe ibi bintu nibyo mwakagombye kuja mukora. Ntugatere umukozi wa leta stress. Dalam perang, mu ndambara bukan hanya yang berangkat yang berkorban. Naje kuvumbura yuko abo barwana atari bo batanga ubuzima bwabo bonyine. Wumva amagambo sasa. Umusora vayo, Tapi juga mereka yang dipamit. ahubwo na babandi tuba twasize mu rugo. Twebwe abasirikari twagiye na babandi tuba twasize mu rugo. Mereka Umusora vayo di rumah. nabo kuba byonyine bihanganira kudutegereza ndibaduhemukire. Mereka juga berkorban. Nabo batanga ubuzima bwabo. Aka kandu mwakumvishe neza mwabagore mwe. Vicky ini seperti ibuku dulu. Dan aku tidak ingin mengecewakannya. Bas Seperti ibuku dulu. ati muri kano kanya ndasa nuri kumva ijambo mama yambwiye. Dan aku tidak ingin mengecewakannya. Ntabwo nshaka kureka uyu mudamu wanje Evi ngaje hasi ngo mureke wenyine. Atas pengorbananmu ya. Ndagushimira kuba witanze ukandegereza. Aka kandu kabahereza isomo mwabadamu mwe. Niba tubasize muje murasigara mudutegereze musenge gusa ndagira ikindi kintu mukora. Mwirinde ba musiramu, mwirinde na ba pota. Noneho natwe nitugaruka. Karena selalu percaya padaku. Kandi ndagushimira kuba buri gihe cyose waranyizeye ukangiraho icyizere cyawe. Kurikira unarebe ariko musiramu ngufasha. Aku pulang. Muri kano kanya ndi mu rugo. Yo mudamu yararize arira amarira y'ibyishimo n'ayagahinda byose bivanze. Kumva umusore nibyo yatekerezaga. Ntabwo yari yakera mu rugo ariko amaze kwakira inguru yuko umwana umudamu we yaratwite atakiriho. Ntabwo yari yagera mu rugo mwitonde. Bakomeza imbere. Filime ndirarangira. Mwebwe mwicare mutuze. Nababwiye ngo gahunda ihari buri cyumweru mugiye kuja murabona filime. Bageze imbere. Hari ufite ipanga. Basirikare. Bakomeza imbere. Kumbe sasa abari hano hari umwana uri hano. Umwana yabonye umusirikari ahita amuhereza indabyo. Kurikira unarebe. Setelah mengikuti jejak bapak, Muri kano kanya birasa naho nakurikiye indambwe za papa wanje. aku jadi mengerti makna perang. Ndetse namaze kumenya ukuri kw'indambara. Dalam hidup, Mu buzima turimo konflik selalu ada dan tidak semua. amakimbirane ashobora kudashira. Jiwa-jiwa yang berani akan berangkat dan berjuang. Ariko abagabo bafite imitima ikomeye biteguye guhaguruka bakarwana kugira ngo batsinde ikibi. Bapak tidak meninggalkan keluarga demi perang. Papa wanje ntabwo yigeze asiga umuryango w'inyuma. Ia berperang demi keluarga. Ahubwo yarwaniraga umuryango we. Muri kano kanya ndabimenye. Ndibyatinze. Umusore ndakindi yakoze. Ibyo byose bimaze kuba. Misiyo bayisoje. Yaje kongera gusura aho papa we ashinguye. Ndetse ari kumwe n'umukunzi we Evi. Nubwo batagize amahirwe yo kubona umwana wabo wa mbere. Ariko ibyo ni ibintu bibaho. After problem, life goes on. Nyuma y'ibibazo, ubuzima buba bugomba gukomeza. Ibyo ni ibintu musanzwe muzi. Ndabizi abenshi buno mugiye kunshira amafaranga siko bimeze. Ndabazi. Ariko ndabakunda. Kandi impamvu mbakunda ntago mbakundira amafaranga murabizi. Umwana ari hano yatangiye kwibuka uburyo bagahanganye n'abamukubitaga bose si yabaga ari kureba ariko akanga kumutabara. Kavuga ngo umwana wanje gira umutima ukomeye. Hari gihe nzaba ndahari. Papa yarabibonaga. Papa nawe yakundaga umwana we. Kurikira unarebe. 0784 ayo mafaranga muyashire kuri iyo nimero. Biragaragara ko mukunda igihugu.
iyo nimero yo ubu ndabizi Idi kaba karahita gakatinga cyangwa Dani. Basi aka gafilimi nababwiye ko nagatuye abasirikari mwese ndabakunda kandi ndabubaha. Akazi mwakoze niko kari gutuma dusobanura izi filime ndetse abanyarwanda bakarushaho gusobanukirwa. Ariko impamvu uyu ni wa musobanuzi usobanura bagasigara badasobanuza. They call me Mr. Mudasobwa mugasobanuye ko mi number 1. Ubu gahunda yari ni buri cyumweru, ntabwo muteze kongera kubura filime. Basi ukorera igihugu wakorera igihugu mu buryo bwinshi. Ushobora gukina umupira, aya mavuba ahora turiza tugaseka umunsi umwe. Urumva mwabana mwe muri gukina umupira mubikore mubikunze, n'abari mu mukomerezaho. Bangga sama kamu. Papa ndewishema nawe. Umva amagambo y'umwana kurikira unarebe. Umwana arongera aribuka. Cukur rambutmu. Akibuka se mubwira ngo genda uze kogoshwa uwo musatsi. Were kwigira umusani. Papa. Yo. Umwana yabonye disi asa n'uwongeye kuza kureba papa we. Ngamwereke ko yogoshwe ndetse nganamwereke ko ya joininze. Kurikira unarebe. Umwana yarabanye amaze kumubanira. Ngira ngo niko na yanyu ari gushiramo, ariko mukomeze mwicare. Niba uzi ko ufite amafaranga, wa mafaranga nushaka kweshere kuri yo nimero maze kubabwira, ubundi filime zose uzirebe. Bye ndabakunda. Banyita Mudasobwa mugasobanuye ko mi number 1. Izi filime z'ubwenye kugira ngo zibagereho ni ku bufatanye na koperative Ubumwe n'Imbaraga Musanze. Mbibutse igihe cyose iyo koperative ngifitanye na y'amasezerano, ndabwo muteze kongera kubura filime. Ariko umunsi amasezerano yahagaze, nugutega mukaza kunyirebera. Niyo gahunda ihari. Bye ndabakunda kandi kangomeze mbifurize gukunda igihugu cyanyu. Ndimukabongamire abana ngo mubabuze kujoininga, nibaze batwiyungeho. Uriya se. Bye ndabakunda.